Rawa Ananda Sagaro party ni keha meeting Rawa Ananda Sagar Village Council ni andaro keha party meeting kelemo boro chung chini biskang je matma samung ta nai nangnai village council election koma ko chung salaha aboni khoye development ma ro ramop ma sumisang to aborono tu ye chung salaha etre chini ro abo je chung ro phai moke ro school samo chung ka boro tui school student ro je mai mi sungne ro ko khoksei mok bang ma to tui krimon karono boro water tank ya chung no abo tui kuno connection krui abo dero samoisa ro chung no kaya abo dero no elakao development ni activity ro no tre kaham ke khenai boye chung meeting o chung koma salaha yang nijer ko phai nei pa abon ba deu chung tinio duita jaga o chung meeting ka Ananda Bazar set korbe etoro village council o ya meeting ni chini activity bono chung biskao election nong yang ke chini bro ro onek 10 বছর katha election ta upo village council election kheya state government sob samoi no bahana kheto abon ba chung wanai to amke supreme court ni order mote june mas o je election on abo tini jarao ko kuno final drafting are ko notification o chung no ha june mas ni 15 tarikh ni singo abong po ene kau er pore obrang state government ma decision reno abo chung nai sing to jodi se ong yang mi village council chung pura biskang आंदोलन kenai blog raw chini etre office raw bare abro no chung nangmi ke tala riye phono pura capture kenai jur जबरदस्ती के पन माके मामी के चों आसु नैसी तो 10 বছর चों ओपेरा जे चिनी ब्रो उमसुत्रे सफर केने ओपन आबनो चिंता बाबना लाया के चों आबनी रिएक्शन चों तिप्रा मथा पार्टी इसकाओ दिनो चों स्ट्रांग नाइ एवं प्रोटेस्ट चिनी अधिकार न चों नो बदि के बंसित पब्लिक नैसी तो गवर्नमेंट डिसीजन नो आबन बाय नताओ चों कुल माने सांग माखि चों वहां पर एक्शन क्रिबे के चों नैसी वासुनो